Asamaja obeka say efia auto na boarding e wo ka so kwan no so no e for broadcasting da obie efina no the current president Akufo-Addo oba efi hobi Akufo-Addo mamuo ammo Asamaja na se sie no ye ba election biom ti no musa epe boy ni mu a mu hye ne sika mu pese mu dada boy no enti mu di position e money by force na contact party na echi na musa wini be ma na we ne sinchen enti ene ne man so le mutale boss tro no because he wo panyin na wo ba 100,000 adwuma be na be ye e ma team no aba we ka oni Akufo-Addo Asamaja ka say enti Bawumia de na ka odi ba ne de vote no ope NPP launch manifesto somewhere August na enum na omo manifesto launch na asenyetu ye ni a ekohu se Asamoah na former Black Star footballer and also ejina campaign platform ni so bi na bi mu say Asamoah de kana man ye ne sen NPP campaign platform na say NPP campaign launch ase ne nyina ne say NPP manifesto omo tro ye efa sports and youth no na Asamoah na eye mu chairman na ono na chair sa ko no emo tro manifesto e the fast sports and youth no ehun na fe Asamoah na hu no so wie na fe ewi echi hu se odi NPP echi ni omo ye campaign no ye hu na esi ye boy ni te ya ne se Asamoah ne se ono ana se ekurawe de maka na enyanwe watwe ne ho e de afi NPP amonyeko nim e de bi mu bisa se eye den ti na fe de watwe ne ho afi MPP amonyeko nim ne manfo e kire ne se na fe de ye den e na wa na wo na wa se wasan atwe ho de afi NPP amonyeko nim e na enchiremu na amanfo e keka wo monten so no kire se omo hye ne bosom ba no Minister of Youth and Sports na eno na Asamoah ahwe ye no omo de afa no kon intene watwe ne ho e de afi NPP party nim na sanse mi mu chiremu ni twe otwe ne ho secret bi a e hye kire nti o de atwe ne ho no na mesaka Prophet 99 e wo nchen ha mini mienu ye ba bedo nsim mwesuko ne ehu ne etuemo potenti a Asamoah e de atwe ne ho afi NPP amonyeko nim Prophet 99 ho akwa ba oi mama joso na point say na me ado mama maka utimi mama maka tema me bobo no say ya me timi no and that's the football assembly e beka me yes an man no feel timi no ro say dey atwemu for brato oh let's say dey atwemu ko and never be so for dey no lie okay Prophet assembly etiawa ye footballer former footballer Black Star captain Asamoah Chia watch no mu dey fi NPP party ni no ene ensem bi a wo ho amanfo keka say ai NPP for platform Minister of Youth and Sports ena omanya fama na bi mo ka say Asamoah no proba politics mu da be asa post we naka na ni e kwa kobre say fama mama da wase na me jump platform we so e fa nchi akese e ma eye asateman wura one day match na etia aya me chia otumfo one day match na etia me chia COP the retired Kofi Boachi what am I saying one day match na etia the CA no me share IGP dampal me share no crying okay was December 7 and the match said dampal was not come a song okay manya me senya ajanti Christonti obebo dampal ho ban obema police for e be adwuma no solid e ma Ghana be peaceful you know what I'm so brother Jake our Leicester bema no nyamfo bema 20 gram bema ne ho ofe brother Jake any time be too much for any video no to say banyan on the TV on afem 99 me hwe o hwe video ko ampa yakopo hira na me say wa koma so ade bia no erade e be yamo asana fu be ko wiye amen ohima Asamoah NPP aban o me na Asamoah enemy yi oh kan yes thank you obisa asem Asamoah na ne yonku pa ne ye ma panye Akufo-Addo data na Akufo-Addo e wo opposition na Akufo-Addo nya ban ye o ma panye ye Asamoah obeka say efi a auto na boarding e wo ka so kwan no so no e wo ho e for broadcasting da obie efi na no Nigeria actors or if I took for be the current president Akufo-Addo oba efi hobi they all launching oba hobi oni Mr. Asamoah e boa NPP party and the sika boa party to this state campaign Asamoah e t-shirt Lacoste for China and the boa party no NPP party Asamoah e boa national team blaster because so captain ti se blaster koto na meto baby na
GF panyifo omo kwara bia omo sika sem e wo forma asamaja show the credit card e the top niama ticket e the board prayers e the call baby eso mo call ni nyina na o ye the che o man who don't ko fa da mamuo ammo asamaja omo tua ne ka abra asamaja kwa no na onya retire football Ghana ya retire asamaja football career by force. Esi dan na Ghana na retire asamaja football no one Philippine babo ntin no ka safedi but the football asamaja nya jabo boy yenhwe Steve Apia ye papa kufo ni mreso Apia na mo entwi wetu bo brastemu oboagua press na no emo omujiyom yam e qualified to World Cup the first time in Ghana history 2006 after that World Cup nechi no e hia Steve Apia modimbo e bedu baby no atames be winning power awe ma penye no na Steve Apia na wo injury na Apia wo injury what must say but na Ghana enna modimbo Apia be boint no na ye yusu Apia still say na be obanye team e bedu baby na Apia na oni team o Apia ni team but na Ghana ye pushi Apia say the modimbo nti ne yam na ye nti Apia sanko kopi time Apia ono ani pem say majabo mo na ya fa Samoa ye ni na ni ye e wo say ka Samoa po de ke ko no ani die mu e ye Kufado e NPP aban Kwasi Apia ye ma pa ye Kufado e na poeti Kwasi Apia as a coach Kwasi Apia retire Samoa by force e the captain badge e ma de dia you Abraham apanyi o wa Ghana ha wenti me aka ho asem den o ma pa ye Kufado Ghana ha Kwasi Apia ji captain badge fi Samoa asem e di ma de dia you ehun yauti na Samoa team ni to ba na enim say ebi si me bi atwam Samoa so oja Ghana football but na oja e wo o ma pa Kufo ni mreso o say penalty o ma pa Kufo e fra Samoa ene ni kasae Samoa me jai na me Kufo mpo twese na Ghana fo di matem e ma Samoa samba back the team the day you any Jordan you edu be na do matem omo so Samoa Ghana Blaster na John Mahama mreso as a president o invite omo ene omo kasae omo so ba omo ba team no back na ye hwesa Samoa ene Kufado ti sei ka obi akwara ketu a odi ni sika aboa party akwara ketu odi ni sika Lacoste shirt eboa party na sebio so ye beji captain badge me finisem kwako na eseke ye ni eka kwasem no ni pemu o se nyehwe mo fama no ba meta team nachi edu ba bia kwase apia ni team ni ko tournament na Samoa ti bench na ma panyi uhwe na se sie no enam se se be ye election ye ba election biom ti no musa epe boy ni mu a mu hye ni sika mu pese mu dada boy no eti mu di position e man by force na contact party na echi na musa wini be mu a na we ne sinchen papa yem hwe di sin udi kan kasa no ka se ye former Black Star captain Stephen Apia na ono na pension wantwi wo na so otimi ka boys ni bom e qualify Ghana e de for World Cup e ko bo modern wo ye hwa Samoa pension onyini se ye leadership skills bi mo kire se Asamoa enni enu nti na wanya botra fatna Black Star 2 ye hwa de kosi wo Brazil so a wo se NPP 4 eni Asamoa ni ye ebi mo so kire se Ghana Asamoa so ne Ghana bai endi ni ye hwa ne kosi wo Brazil a footballers e kwa akobobbo anka mo man no mo hia mo first mo ma mo akasa mo sika no hia mo e ka se sika na ma mo e ma Ghana so sika de go play mu e di fi ha ko Brazil e ko ma boys no ansa no mbobo time na Samoa e wo kam me da wa say e ye pass wa ko fa se mamba ma me ka se ni chiro me ma bobo ni pen bi pen okay yeah tournament na ye ko Brazil World Cup no na ye coach Kwasi Apia and your coach that time. And only a Jeff before the pointing that time. Thank you. Now, near my this tronic born air bar in ye. So, I'm catch a prayers and say, Mumoko the Munko bomb. Namuria, it is kind of a good account one, if any for no one yet. Omunye, that's kind of maffa. Pray a be also my bottom because over can. That's as someone say.
we wie ye national team and as we wie ye in football enini this e bia abroche for na bia wa compete mo abo na sa tire te biom o hye 2012 boa check you Ghana air qualify to World Cup no ye ni Egypt e hye Kumasi ye hye Egypt I think 4-1 or 6-1 Kumasi we had the selection now between Macri Essien and Sule Mutal in midfield Sani pa me no senior players se Essien ko nanima Sule eba nechi e cover e boa defenders se Sule ko a Essien eba defense e be boa obo defend midfield what's the question no na my edition Egypt et ye ko World Cup no Essien ko bi ipanifo man fa report bi ama say senior player na mo de ne ko no apra wanya injury it wa pra ba mo de ne ko say okoboa man no akoti o man anim esi on ko do World Cup no na senior players nyina go bench eno mo na Jordan you first opeki eba foforo Jordan bo tournament World Cup na esi at bench na papa ipanifo me ba ipanifo na ekwae no nipa mako 25 players na ekwa na ese players ni ye 22 na mo ipanifo na mo kwakwohwe ball no bibi no 25 prayer ji $100,000 sai ipanifo mako 25 omo nyina obi aso ji $100,000 prayer na oja pass ball no eni wo panyin na wo hwe ball no ono nyina ye o money to ka the same price na me am ba beti o man nim no o man 100,000 panyin na wo hwe boss ye man 100,000 player no sa esa ye invite no otu ya bribe asa na woko player na invite no otu ya bribe asa na woko national team no otu ya otu ya bribe asa na woko winning bonus na e ba no so no instead of 100,000 no ye ba sa ti so ebeji 50,000 ebeji 60,000 ebeji 70,000 ebeji 80,000 ebeji 70,000 ebeji 90,000 ebeji 100,000 players eji 100,000 eninie ame bon chiro Sule Mutali oji $100,000 Macri oji $100,000 Jomesa oji ye Olele oji ye Kojo Asamoah oji ye Kevin Boateng oji ye players a mu wodin a mu senior players no omu de yabdi ma hamo ba players edu mu wewe mu ti say they don't know money youth na omu de wewe mu no omu sika no etete so e ma hamo because born enyina ya bobi dem say that eti eni na man Sule Mutali boss tro no because we wu panyin na wo ba 100,000 ejuma be na be ye e ma team no that time na ikambo e wo team no mu ba ne panyin fo no e di politics e set team no eti Asamoah de ne no kwase ye man panyin Kufado on bo hwehwe hwan ma Asamoah erita football the football career be we yetem because of say na boy no ndu ba bi ese ka oja bobo ese o man kim support no awo kwan best because Asamoah na nya Ghana ha kwara na obobo no obobo no amano ne do na obo na ball no so amano ne it is international team no kwa no so obo bi ma say amano ne de Ghana team ga say je honso jai ball ne bo tie me Asamoah amano ne ball na obo no na the contract no say na ende tina onyanya team ye so time na onyanya team ye no na say ka oman no ena ne papa ye awa bo oman Ghana team no ese ka etimi eden ye push na kra ye ko a ese ye di ni ko ye ko a ese di ni ko kopita man team be de e be frɛ no e ma na ko ba na mo say ni contract no sign ending ti no na no so end the career it was trap bench ba ko mienu ni ese no so de bi emwa no what dey ko Africa na oti bench asa ma jese mi kwam na tena mi chene panyi alata ma yesu so da so ma Sahara Park no na ni Dr. Osube Pam na e ka bom e training na se ma je no ya kwala oboko so ma probi in the park ono chance bi no nya because of say ba for jan en lay foundation ni ye di man no it onya chance no liberty that na slide yakopo for the crack NCAE na slide e wo ho the slide na fa no it as amaja de ka Ghana football no ono wan che wo mu onya konya liberty sa first year ni mu a no enter blaster eno mu na amaja na kwetu a kwaketu a yakopo de shira na odi bie kwama no etika
and then if I say party my boa me sika aboa mo my pretty t-shirt aboa mo me di me nyansa na ma hoodin asopoto mo na party raba power na me benya captain ewo mu na captain na kita me so no that time so no na sika party timi buam ba bia ma nya me ni team no sika party timi ka se coach kwasi apia me ma pa ekufa me na me point o is hadia you should na kra sinya me be boa na obenya team bi na ka da tineka mo nya ni sa ana body ja bobo bobo be na sa Ghana ha your talents ni bebre se ebi anko ama ebi ama ye be de no mo maka no so mo nya chance na ba be show talent no mo so mo wo nti sa Samojan the fact say oya Samojan nti se bebia ne modern bo na du no ontimi mbobo no kra say say oya Samojan nti no e wo sa Ghana fa no chenchen ache na obona oman no boka ana se so bebia Samowa duri de ne be ma be ye biwa me eri nyina okona na wakono se sa be de wo tena nchen mafoforo so mram ne hwe no so de Ghana be ma me ka se bi chiro ha tama atoni yeboa ya atoni yeboa na atoni yeboa echi no wo sisa atoni yeboa odi kwame ayu rastaman na eba that na abedipele no aboni ti ba ko ha se wo de me sure say obeto abedipele pele no aboni ti ba ko se sakola wo aboni ti dan ka se me di ba aboni ti ba ko ha se wo sisa ba toni yeboa kwame ayu otimi dwane kwa eja football eja ball that time na team is solid defenders yes some way I say we neighbor as about those Tony Eboa ja football betu we hono one e buy na yes that need strike pe bia we strong and them Samoja buy it as Samoja no Tony Eboa record o ye to won nyina Samoja na be break sa record no ye hwe work up ye kwe the striker was the fastest goal in 18 seconds yes Samoja Messi wo ho Ronaldo wo ho Drogba no nyina wo ho ba Samoja e break record sa record na Samoja break no ye bi say nema Samoja be ye in football now Ghana Ghana striker I was a striker but must nebo say now no ye fa ye ni eto ne so obi eni ho Kudus onye striker Kudus onye striker ye was defend midfield striker and he was striker na ye no obo 9 ono ye be nim say wo na wo do ti wo 9 o ma wo bibia epema e go and say wo striker wo ho na defend striker eti be she go a what you can say we striker sorry midfield striker e be she go a what you can say we striker what must say eti abai we akasa no bo a want me amwa Samoja no e ye kwa bebre because ka abai we ka oni akufo dat Samoja ka say eti Bawumia de na ka odi ba ne de vote no ope eti we say miss bia NPP before they pray for vote no and they say who crap na we the key player as the key player magana kra na ye ba be hu ko ye nim say ye hu a obetima that youth la krebi me ya craft yo eti Samoja de the pako to no for say o twe no fi NPP party mo wa ya de I say o twe say ne kwan so a wa ya de twe wa twe no ho ne wa ya de because we know what we did in here last minute papa that's power mra we nya na na be twetwe ko we dey final words for to jama na field number so aka mo dey mai kakra matimi aka fa on say Samoja etie mi anu asemwa me dey minimum long time obaka ya da so run about oh azake ba mu janjira ho ana be do food and so ma abosan bi so omoye pedicure wo ho me what I say minimum long time for dansoma e dey nyina dansoma boys but na make can say we a young boy yakopon shira wo e wo sika mu so person wo akasa wo ko gina say Ghana for fatumi mu asoma panyin ana say NPD a eye but me for sika e ma party bi say me di support party bi na party bi ba me position there bi omo mu go on gulus no mu go on no omo to mu wedro e dro mu to mu na nya dokitwa eto ma panyin gina hono ma me na nando dan ko fado any John Mahama any Bawumia oh man can you kura there be enya sa mistake no me nua no Zacchaeus Krabo ati no nyina o nyina be krofo why no nyina mrekuru nyina etim kase menimu amenimu yakopon shira bibia o hwe me ye Ghana no de ye pese Ghana ye de be ye by force e be different popo ye be chi Ghana general by force e be ye family phone no man afre me
ipa bi e chi osu bia wonto ho ase de bia na te na masa me ka say so asa the character so no picture ba na ehintaw unyinsem ko ma me fa so nyinsem o hia o papa nyinsem bai 9 months how uma me fe mu ye wo ba so we so adwuma yakopɔ de hia wo sa ene ba bi abrabɔ no edu akɔpem a wonto ho ase no wo da wo do picture ba na ehintaw bia no yakopɔ be yam gym e ka kire enye tro na metwa most of them no they know adwuma me da so yale na wonto ho ase a frɛ me wo do picture ba bi yale fi ba ya no na te me ka kire say hospital yale a fa kɔ hospital so so ndai na wonti ase krata sam for 99 yakopɔ shira 0550 501086 0550 501086 Christo Maya ebisa share udamasi Prophet 99 ene ne ko betwe enkomo no ne nsem ene efutu sem ode ama ye brapeni asamwaja me de sem komo yi wati ma ye hu se ne oje nsem nyina sifai e wo comment wo wie ne sa no emi subscribe button so e ye too much you can notification bell no aka ho se ne be ya upload be bia on sa ebitimi aka wo ko Facebook so a e ye too much you je ho so ya like na share e fama me makra